Conversation le yabakhona emkhathisini waSathane nemsidi wa-Adam lobonakala kule conversation ngoba mawuthubeka ukukhulumisana nalomuntu insini mawuthubeka ukhuluma naSathane lento ifana nensizwa lebona intombi yoshela ithi intombi noma lo muntu ingamthanzi imbona ukuthi phela lo mubi kabi futhi akasiyo netype yayo kodwa the more iqhubeka ikhuluma naye kulapho uqala kwakheke khona into lebeyivele ingekho the more umnika ithuba umlalela is the more utawuqala kuthola into lehle ngaye lento yalahleka naphendulo nengathi ukhulumisana umsidi wa-Adam kanye nemsikume nenyoka leni ngisho njalo lithi iBhayibheli Sathane ukhuluma into lo wesifazane uthi Jehova ase asho lokho ukuthi nina ningase nihle niyofana naye kahle kahle lenyoka idakumtshela ngento nekangiyo imthaba nje lo wesifazane lento abeyikhohlile elabafika lapho ithi inyoka ningadla mdaba njengaye kanti ku chapter 1 uthe vele ngenza umuntu ngomfanekiso wami umuntu abevele afana naye ngoba ngaso sonke isikhathi Sathane makawuthisa umuntu ufika amtshele ngento lekayiyo imthaba uyiletha lento wangathi khamka naye. Praise the Lord. Hallelujah. Uyabona nje wena mawufuna ikulungele kala nje umuntu uSathane bakhona empilweni yakho obe ku one side. Praise the Lord. Bonke labantu abakudukisako uyabona labantu bangafuni ukubona uya phambili bathathe nje ubabeke ube nesuitcase labo lapha bese uphuma kuwo msingani yabona umfundisi Nkwena mawufuna kukhonda uNkulunkulu lokukhululekile uyabona ngithi bayala lethu ngathi wema nokuba umngani wemahlubuka uyabona emahlubuka laphaya ase ugweme kuba sihlobo sabo ngoba yonke into lokukhuluma nabo batame banika wena sizakho esikhophe wena kumele sikhophe bona kanjalo nawe sidakhopha njengaye
uNkulunkulu wami. Hallelujah. UNkulunkulu lo wabonwa yimi sobonakele nakuwo. Praise the Lord. Sometimes ungasayeke nakuwe sakhula. Sewutambonakala. Sewufika nakuwe. Sewutakusa. Ufuna lo time precisa. Ngoba sekhude nakuye wakhona. Asane phekeni masalwane. Ayenza lapha. Walenga lapha. Noma ekhambe kothela. Walenga lapha. Lelithi wafunyanwa engenasono. Kodwa wenziwa sono. Praise the Lord. Kunalokuhle Jehova lekasibekele kona. Indzaba kuthola nglabantu abatholele imfihlo. Praise the Lord. Laba labatholele imfihlo. Ngayisho lenyelanga ngathi kukhona uNkulunkulu. Kahle kahle sesikula wedemocracy. Asimkhoni by choice. Simkhona ngoba afanele. Hallelujah. That is why basendulo na noma ngabe bebangakhethi kumkhonda abevele abe uNkulunkulu kunjalo. Kungabo labanye bafanga ngempha ngoba abeveta amandla akhe lamakhulu. Praise be to Jesus. Siyambonga uNkulunkulu. Mfundisi kusilangizisa kafushana kuthi kahle kahle kumani sihlangene sigubha umkhosi wephasika. Phasika kula sathemwa khona. Ngamuthi niyathi bazalwane nga-Adam wokuqala bonke abantu batholakala sebawela esonweni. Praise be to Jesus. Bafanelwa kubhubha. Hallelujah. Wabese uNkulunkulu kuletha Kristu abe Adam wesibili. Uthi ke makalethwa yena akasazalwanga njenga Adam wasenvulo. Praise the Lord. Ngoba yena wavela emaphakadeni ukuze thina nawe sikhona ukubuyela kuNkulunkulu. Hallelujah. So ke la masitubu ngata umkhosi wephasika mulento le lesafundiswa yona uthi yendeni njalo njalo uma nimkhumbulile so lilanga leli lokukhumbula lokwenze nelithi iBhayibheli Pilato waba umhlobo kanye na Herode kahle kahle kwabuyiselwa Titha dalikhosana ngenxa yalesa siphambano. Praise be to Jesus. Athi David makaprofeta bekani izinja zimbambile sabelana nezimpumo zakhe kodwa akasiphulanga naleli lodwa lamathambo ami. Praise be to Jesus. Landzelako sesihamba nawe verse by verse sesiyayichaza ukuthi yasukaphi ngalela la. Praise be to Jesus. Ngoba kwenziwa netimpawu zokumbonakalisa. Hallelujah. Ngathi ayobanjwa lithi baqhamuka bahlome bayingovolo kwashemazulu. Praise the Lord. Phakathi kwabo kunamunye lebeka thembisile ukuthi kunemphawu lekatabanika lona. Hallelujah. Lelithi mabaya kulombamba sekathandazile eGetsemane labafuthi khona mfundisi lithi masekaqedile kuthandaza uyabavusa ukuthi sale nivuka ngoba leli hora sengilo manje uthi indodana yomuntu ebeseyakashelwa ezandleni zezoni. Praise be to Jesus. Lithi ngalowo mzuzu uvela kuqala uphumela ngaphandle kwathi ngiyambona achester out makafika lapha uthi nifuna bani nini bathi hey sifuna Jesu waseNazaretha.
bavuke sebavukile waphinza kwesibili wathi nifuna bani. Praise be to Jesus. Sekati lo ebahamba naye uthi base balibita kwesibili bayawuphinze bawe lithi iBhayibheli nanaye akasalibisanga kodwa wasondela wathi makasondela wafika wamanga. Makamanga wabekhona lafunze ngambona ngenda sokuthi kuyayaluka kuyaphithitela. Praise the Lord. Nesikhathi lekisilinzile lebatanga bangaso. Hallelujah. Lithi mabasuka la wabe kumloko bam-attack asubheke naye character naye. Lithi mabam-attack kanjalo lona kamthembisa athi Nkosi la uyakufa khona nami ngiyawukufa khona labalwa nawe bayawuqala kimi. Lithi ngalowo mzuzu Petro lebekade automatic fish wafoshike wayakule ndoda wafike wayigeka. Praise be to Jesus. Yathi maseyiwe phasi wayidobha Jesu. Ngiyawathanda lamasotsha ngoba amnike nesikhathi sokuyidobha. Athi makayidobha uyayibuyisela uthi phela buyisela inkemba yakho. Hallelujah. Elabaya ngabe ngimi bengiyawuthi phela lahla lenkemba kodwa Jesu akathi lahle uthi buyisele because I understand kunesikhathi lesiyawudinga inkemba. Akulajaki la kule character yaphela uthi ibuyisele makayibuyisela phela naye ubuyisela indlela wangathi uthi phela le nkemba yakho wangathi kunesikhathi lesityayo la ngidayifuna ukuthi ilwe khona uthi ngize ngithi buyisele kungukuthi lebalwa ngenkemba bafa ngenkemba. Praise be to Jesus. Makaqedwe lithi iBhayibheli kancane nje ngale character yalo muntu lo le character le wangathi ukuthi ngiyabathinga laba le ntawuthiwa mhlase mkhashelwa. My God, ebisebayema uyabona lonke bani uma lingabana nabazalwa nabafana naphela bengadabana le character yaphela angeke bangenise lihle uma ngabe mabeza badawukume badasicekela phansi luhlobo. Le character the time sebeda bathi nimvile lo mfundisi lebekashumayela vile kusinyalo sewendele besishilo vele lapho young lion laba funa sipoba kuba ngeliso linye sikuvulile linye sikuvalile. Praise the Lord. Ma umle character yaphela utobese uyathi ukuthi nyalo sikhathi lesi sokusetshenziswa kwenkemba. Inkemba asisebenzisi tino tingasito tokudefenda lo lesihamba naye angelile. Umpile ba? Amen. Ungabe ungenayo le character yaphela bayofike bathi uTerence simbonile sivele sihlale simbona ngala sesitele tisuku tokuthenga basiyavela
rebuke asivumelani netinto njemina mafuna ukubona makhalas ami ukuthi kanjani so ngizela into ngitshela ukuthi mkam 1 mkam 2 mkam 3 tosutha abemkwena uyenza into ngitshela ukuthi mkam 1 2 3 toba right futhi noma umbonile ube nenhlanhla ungakulethi la kini funi lo praise the Lord basebona nifulekane mele emakhaya yashabalala ngenxa yediluleko letimbi kunemishado ehliphikile abakaloywa kude noloyini praise the Lord awubonani lento 25 years yakuhlukanisa neboyfriend yakho boyithanza nanyalo sulusafuna ukuhlukaniswa niyo yokuhlukanisa kankani bake bafika batokutshela ukuthi unje ngamyekeli sebentenyelo batokutshela ukuthi unje nalo nanyamyekeli hlakaniphani njengani nibe mnene njengani alithi hlakaniphani nibe ginyoni bithenyoke nithatha kuhlakanipha kwayo bese wena ubalijuba lenihlakanipha kwenyoka yawusaba mhlambi wemabhubesi kumbe wetimvu loholwa libhubesi kunemhlambi wemabhubesi loholwa yini uyingoti mhlambi wetimvu letholwa libhubesi udlula umhlambi wemabhubesi loholwa yini praise the Lord yabona sekuthulile manje sesiyasebenza sesilungisa lamakhaya lasikahleli ememandondolwana praise be to Jesus manje ngene endlini mntakama asuvale yonke lemibhozi labo friend obakho nebathi abalami nelifraha asobakhomba ukuthi bafraha aphelele emfuleni ngibona kunethi igodi lethokozwa khona hayi nami yabona umnyela nyamuva sokhuluma ngenhliziyo phela bona mfundisi ngabe ngakuthola 10 years ago ngabe lo wamsola ukhona umyosho ngabe nje lo yawamloya ngabe sola ukhona inzaba ufule gede manje ngena phakathi endlini praise be to Jesus kungaba i-conference le-useless masingangena kuyo sishaya amen uphume ulambile spiritual praise the Lord besesonweni ushaya amen lomkhulu mawuphuma lakhaya lokupheka phakathi hallelujah futhi into lento ngizamela ngayo nani bomama nani ninenkinga manje nikhuluma kakhulu kanti madoda ayithanzi into enjalo praise the Lord singiyamzamela lapho babe ngibongeni ngoba sengiyabatshela ukuthi singaba nelBhayibheli lifakazile lithi mfati lokhuluma kakhulu uyiqoshile indoda yakhe ngelwimi lakhe maselimqedza ke lithi ungcono ukuthi indoda iyolala emathayeleni kunokuthi ingene endlini embhedeni iyolala nemfati lokwatile uyifika ungakwata kakhulu ukuthi uqoshile kumqosha uyamqosha angakahambi asakhona kodwa kudala wahamba so ulinze nedile kuphuma langa mhla ayophuma ngaphinza indoda ayithuthi every day ngathi ayithuthi one day ithutha every day yebo akhamba ngabemsebenzi tani faka statulo si yabuya thaka ifaka sesitu ifasa band iyahlala kuba ngcono inyanga yonke lithi
Next month you come. Just. It's a senakaya. It's a makege. It do me some more. When you see I do me. Then say I do me something. Say Yaham. Praise the Lord. Sometimes that they change the I'm times to put my apple. Young very good. You're in the mama money. Mama Malabangan. Mama Malabangan. Tatan Jan 7 days. And number 2. Yengena Poka Tagapo. Nebangan Ba. Yay, Pastor. Umako itinzaba yakho nemiyeno wakho ebanganini bakho batafuna ngivele basa nje bechirwa manje ndosiyela uthona bechirwa ungithengela ini ngele bangithenge ufuna idodza lethengayo ene wona ukuthi ngiyiphi lethengako angayi bofuna le ngaya uyamlelisela vile ngayo ukuthi ayithenga le ngiyiphi le uleyaka yathimba le mtikhuluma uthi kaze sihlathini mayiphu ngemoba kokela ngoba hamba bayifuna ngoba inalento lebafuna yona ene wona ubatshelile ukuthi le inako. Praise the Lord. Hallelujah. Atonkweba labo mama masikathi nalaba labancane lapha bese bangena ku courtship asebangene ngesineke bangene ngenhlitiyo lethanza iphindze isabe uNkulunkulu bangakutheneli bakuthenele i-cold drink siwe siyalidla lelikhekhe lakho uyiqithe ikhekhe lingakafiki mase uthatha ukuthi sowulungisa indlela sewufuna kuyakhona emshadweni umali sikhathi sokudliwa singakafiki. Angibobona ungaqedzi umshado ungakafiki. Ningawuqedzi umshado ungakangeni kuwo. Siyabonga Heavenly Father ukuthi asithini. Siyabuya ke nzamba ku second session. Masibuya lapho second session